mu ihanga nagira ngo omutindo gw'omwani gwaza kweyongyera gavumenti ishemereire kuhereza obuyambi abahingi b'omwani omuringo gw'okutunga sente z'okutandikisa kwongyera omutindo aha mwani gwabo okurwa mu mbere y'iturumu tukaza kukwata ezo trillion ezimwakora omwani gwine okuza mutindo ijoba n'obwo omusigazi oba n'omu akandetera omwani okuruga kambashabire omwani muza kusinga taragurebere no wagurese ogwanje guna sharwira umwamame ukagureba kona kandi gutukora cap test neba different ogwari diri mito harimwe bitunga harimwe bya black harimwe ki kamba shabire no matwine competition bawaziga namazimo omutindo gw'omwana mu Kanungu tiguri murungi munonga abo kuba tubire nituburwamo okushomesa abantu munonga kureba ngo bashoroma jo mwani echo kubanza bahinga omwani guhikiri gubonire abo ko muri Kanungu ebicweka cyenda no kwiyongera higuru no mwani ogwa erite oguna government yo yonka yazibira abahinji garuka kuhinga ngena hatiya nitwetaga omutindo gw'omwani no gutandikira kuhinga omwani hatiya abahinji nibetaga embibo za kroni robusta babyaro omwani murungi babone kutandika kureberaho omutindo kuhinga omwani no kugura biguruguma hamurimo gurukutahiza munonga ihanga abahingi b'omwani bamwe tibakakitereho meisho kuguhinga ombwingi. It affects us a lot because we always work in negative. We don't earn according to what we put in, and it affects the coffee sector because we just grow coffee as for what? We just grow coffee so that somebody has a coffee garden, but we are not growing it to earn or as a commercial commodity. Abahingi b'omwana batari bamwe na bamwe nibetombetera abashubuzi b'omwana bari kugura ombyaro okushisha omutindo gw'omwani gwabo. Wahati kilo y'omwani negura $2 okuruga ha muhingi w'omukyaro kandi igura $50 akatare k'ensi yona. Batubonabonesa mwene turi directing omwani azananira itwe abaryaha turi ba captains turi ba leaders bari into bikorwa badunga babirira kunkama mutachikoze mutakiri mu muhasi nibarimo Nina mashari cha kabiri N'ubwo abahinzi bayegaitire hamwe muri cooperatives ngo zikabayamba ho kongera omutindo hamwe gwabo ngutombi hamwe nebindi nibabateganisa kwityo mwana gwabo omukatara kairireyo nyuma ya government kwimikiramu kongera omutindo ahamwani cooperatives z'abahinzi b'omwani zitari zimwe na zimwe zimitiremu okutendeka abahinzi aho kubasa kuhinga omwani murungi ogurukuza gurwa higuru akatare k'ensi yona. Amakuru aga gashakwa Medrin Musima wa Sky TV agenshonga.